Avuxeni nakambe vahlaleri na vavukeli va channel ya Matimba Emmanuel Malangi YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. La ku tatisa mhaka leya ya makhume. Hikuva ka episode leyi nga hundza or ka video leyi nga hundza ni vulavule hi makhume. Se lawana hi yisa mahlweni mhaka leya makhume. Hikuva van'wana va ti vutisa swivutiso swo hambanahambana ku i nga ku ni siye swin'wana laha. Se ni lava ku tatisa swin'wana leswi ni nga swi kuma hi ndlela ya makhume or hi mhaka ya makhume. Na mhaka leyo mi kuma ku na n'wana ntsanana kwala mutini. N'wana loyiwani a hi nge n'wana la nga na 7 years to 14 years. A ni ma swi tiva ku mindyangu a yi fani yi hambanahambane mi kuma ku na papa va vabya kwala na va ha koti na nchumu mi kuma ku n'wana loko a vuya exikolweni hi yena a fikaka a meka sure ku eya le ndlwini a fika va chelela mati va hlamba va nyika swakudya va dya na swilo swin'wana leswin'wana nga nga swi vuli mo swi vatswatsi ma swi twisisa mi kuma ku hi yena n'wana lontsongo a swi endlaka. Van'wana va ta ku n'wana loyiwani i vone tingoma a ha ri ntsongo naswona leswi swa nghenelela swinene ka timhaka ta makhume hi ku n'wana luya wa ha ri ntsongo ku ri a ya teka ndzhuti wa vuvabyi bya munhu nkulukumba la n'wi hindzaku malembe a n'wi tlhogomela as a nurse ku ri tlhogomele munhu lonkulukumba a n'wi khoma kahle a n'wi endlela xin'wana na xin'wana. Ntirho lowu a fanele wu endliwa hi munhu loyi mi kuma ku munhu loyi nkulukumba n'wi hundza hi tin'we ma 10 to 15 years ma swi twisisa. Van'wana va ta ti vutisa swivutiso va ku okay leswi tinese tin'wana ti nga na ma 23 24 a xibedhlele va tshungula vakhalabya na vakhegulu vona ke swi hambanile leswiya. Because lawa ni vulavula hi ku n'wana luya i tlela na munhu luya laha kamareni va wisa swin'we loko a vuya exikolweni a heta ku tsala ti-homework ende i fika a n'wi tlhogomela ku sukusela loko xikolo xi humile a hi nge xikolo xi hume hi 4 until ku ze ku ya ba until nampundzu mundzuku loko a suka a endli swilo swa leswi vulavula leswi ni nga ta ka ni nga swi vuli a swi humesela yisa ku hala exiyindlwanini swo talatala. Se na vana lavatsongo makhume ya va khoma. Se loko na vana lavatsongo hi vona va tshungula vanhu lavaya mi teka vanhu lava n'wana luya a ri ntsongo mi n'wi yisa ka tin'anga ta xintu or vanhu vo karhi or tikereke to karhi va fika va n'wi hlambisa va n'wi gabisa va n'wi clean a va right a va kahle ma swi twisisa. Se na vanhu van'wani mi kuma ku i munhu wa xisati i tlhogomela hi n'wana wa yena wa nhwenyana tanihileswi ni nga vula malembe a ma pfumeli ku a tlhogomela mhana yena ni nesa mhana yena. N'wana loyi mi kuma ku hetelela a va na stress mi kuma swilo swo tshama a hleketa ngopfu a va na problem. Mi kuma ku loko mhana yena va hundze emisaveni naswona se swi nyanya a va na stress a va na problem. Mi kuma ku vakulukumba swi lava mi n'wi hlambisa mi n'wi susa ndzhuti luwa wa munhu luya because yena a tlhogomela munhu luya mi n'wi susa ndzhuti va ta n'wi teka va n'wi hlambisa va n'wi endla sweswi va n'wi endlaka swona hi xintu na hi xikreste va n'wi basisa a basa va kota ku vuyelela kahle ku fana na vana lavan'wana. Se vanhu va ka hina leswi ni swi kombelaka loko hi tiva ku amutini ku na munhu wo karhi wa vabya a nga ha koti na nchumu mi kuma ku mi kwala mutini loko na vana lavatsongo please n'wina maxaka ve le kule na ve le kusuhani famba mi ya tshama laha mutini luya mi pfuna n'wana luya a ya ku huweni ku fana na vana va van'wana a tlanga ku fana na vana loko a ri xikolweni a kota ku focus ku va n'wina mi sala ku mi nesa munhu luya mi endla sweswo swi endliwaka until a ze a hola. Because makhume a swi talangi ku mi kuma ku loko ri keni i mukhegulu or mhani wa tiyela or papa wo tiyela or mukhalabye wo tiyela a nesa munhu wa malembe yo ringana na mina mi kuma ku ma n'wi nghena a ma n'wi ngheni hi ndlela leyi because wa suka loko a hetini ta hlamuseta vakhalabye kuloni na bava va n'wi endlela mimirhi ya xintu va n'wi endlela sweswi va swi endlaka a hlamba a va kahle because i n'wana wa yena. Ku na swilo swo karhi leswi tirhisiwaka loko ni twa ku loyiwani i n'wana wa mina wa vabya ni fanele ni tshama na yena ni n'wi nesa ni n'wi sungula ni endla mihlolohlolo leyi hinkwayo ma swi vona. A ni mi kuma van'wani swibedhlele swi le kule ende ku na mavabyi man'wana ma ze ma lava xibedhlele munhu wa hola a ri kaya mi kuma ku mavabyi lama lava xintu or ma lava swilo swa tikereke a lava yini a tshungule kwala ka a za a hola. Se a hi tirhiseni vanhu lavakulukumba hi nga tirhisi vana lavatsongo ku va vona va nesetelaka vanhu lavaya. A ni va ri loko i vabya hi ta vona hi maxaka se a hi endleni tano loko munhu a vabya hi voneni hi maxaka ya tlhogomela xaka ra hina ku xaka ra hina ri kota ku hola
ma vona hi nga teki makhume hi chela vana lavatsongo mi kuma n'wana loyiwani mi kuma ku se loko a ri xikolweni luza na focus endla yini because of what ku na ndlela yo karhi nga nge swi nga nghenele mi kuma tanihileswi ni nga vula ka video leyi nga na malembe loko mata ivi a sungula ku pfimba milenge a pfimba nhloko a pfimba makhwiri se mi kuma ku swa tika ku ri a khoma hi vuvabyi lebyi bya vanhu vakulukumba lava swi tivaka va ta ku swa ku i tshama a sungula munhu nkulu ka yena a n'wi tlela na yena a kha a vabya a khohlola a endla na swilo swa swi endlaka loko ri xi nampundzu yisa ku hala xiyindlwanini a n'wi tlakula yini ma swi twisisa se na mi kombela vanhu va ka hina makhume a ya na ku i na malembe mangani ya khoma ku susela ka vana lavatsongo until ku fika ka vanhu vakulukumba se ka vanhu vakulukumba tanihileswi ni nga vula ni ku ya ngopfu ka loko u kuma ku i endle timhaka ta masangu na n'wansati loyi a nga zila or n'wana loyi a nga zila or iye ya khamuroho na n'wansati loyi a nga lovela hi n'wana or hi nuna tin'hweti letiya ta ku basa ti nga se hela makhoma na kona kwalano se na mi kombela vanhu va ka hina na ta endla vulavisisi byin'wana ta mi tisela swo tala ka channel ni kombela mi subscribe ku channel yin'wana kula ku fana na channel tin'wana a khensa ku va mi langute channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Thank you.